Так, мен Маташиев Гулам, жеке ишкер. Мынабы Госмат резервтен Кадамжай районуна бөлүнгөн квотаны алып келдик. Эми Кадамжай районуна азыр 26 тонна шакар, 20 тонна сумай келген. Анын 13 тоннасыны шакарды халмөндө саттык, 10 тонна сумай менен. Әлеме берде азыр 2 күндөн бери ошол калган 13 тонна шакар менен 10 тонна сумай сатып атабыз. Бардыгы очерет менен алып атат. Эми ушул эми башка дагы мындан кийин арзандап калса, Кудай кааласа дагы алып келебиз, дагы элибизге арзан накта бере беребиз. Орозбек айыл өкмөтүнө 3 күн айылдан боламын. Биз мына азыр мына Кадамжай шаарчасында өкмөт тарабынан арзандатылган берилип аткан 5 кило май менен шакарды алып атабыз. Энди наркы базарга караганда мына биздин карапайым элге жакшы эле жардам болуп атат. Энди шакарды, майды арзандатылган накта алып атабыз. Энди эмне демекчибиз? Энди дагы өкмөтүбүзгө ушунтип эл үчүн камкорлук кылганыга рахматыбызды айтабыз. Шуну көп ушундай жардамдар берип турган Орозбек айылда кыйра элге жакшы болот. Ana bardı taram. Gelsinse pazardan boğan Tugöse bitti de. Bugün adam Ben bana yiyeceğim, opamdan yiyeyim. bana. Hazır. Allah kadar şehri, dur. Ya bana ver. Şehringmiş ol. İşte bana bakın. Tutup durun. Sizge keldi o çık. Var, çıkın. Puldu verin o yok. İkincisi. Ben Relle'den geldim. Hazır. Dağın bir bayım biri şeker verin. Aslı tut. Bana yiyeceğini. Kendiniz de teşrif bu adet atıyı. Çok da naraka çöğürüyorlar. Ben uzat verem. Çıkpanızlar. Bana yiyecek. May. Alın sizinkini alıyorum ben. Bitti işiniz. Ona yiyeceğini ötküz verinizdir. Tutup durumuzdur. Kiyinizi. Çıkın. Verin. May. Turplarınızdır ha özleri verin. Oçirge karar. Oçir kim aldı? Oçir kim? Oçir Alın. Gel. Bir may bir şey. Oçir biz kim kasada alın. Bana aksakaldan birini ver. Mayağıdan gelirler. Mayağıdan gelirler. Ovay mı? Hoş boyut o yağda. Ortadan bir